mura magatheti na riu ucio hari ni uhoro guthira ucio ni uhoro muthiru undu uri guthira ndicokaga hari guo riu twi undu-ini ungi na ni tugukwirite ithaini riri tukorwo tukiaria na muthuri ugitwa Charles Gakuo murutani na murugamiriri munene wa thukuru kuria Karen wetagwo Air Travel and Related Studies umemerekia murihire tukirora uhoro wa kothi cia mikawa na ũgendi. Charles Gakuo ti mugeni guku no nderiga oguo bona Gakuo wambere nyambe ngugeithie na ngukaribisha muno Inoro TV na ngoria atiriri utoire ko my brother ko handa ndirahanda kuria Laikipia aya ni uri maga niguo riri okay ciana ciakwa cione cia kuria niguo kuria cukuru Air Travel and Related Studies kuria kere uri maga ke by the way everything mariaga ni maga okay good na ni ndikiwe ni nyonaga ndingogoyo kinjira atiriri thakira mwendo Veronica ro John Ndicho ndio kuria marumane Laikipia okay handa last week ngodi na kauru na maundu ni mega Karen kwerwa ati kaheho kanini na kavura kanini na irari ni uragethirwo ni ciana ciakwa ndira atiriri woka Inoro ri ugeithie Kamau wa Kangethe no mwere ntumwendete muno na ari cera neguo thengio muno ndageitheka muno arutwo wa Air Travel and Related Studies Karen na riria ndirwo ingira murao tucere thukuru no guo ngeka kinya aciari nda postera tendoka guku muthiri ndronire kadhaa kinyira muthuri ucio ni mwega ni arika riakwa aingira thomithagia eri waciari acio na ni angogoyo ni andu akwa acio ni andu akwa akageithia ngavana muno nditageitheka dikira kauru ni no murathomithia muno na maundu ni mega taru ndirari over the weekend ndiraki South Coast kwa ciana ciakwa ile attachment Baobab Swahili Beach, Leopard Beach, Southern Palms. Kuma dragi kiradrathi North Coast, na omari Serena Hotel, Serena Beach Hotel, my White Sands. Drathi Watamu, ndakora mari area mari Hemingways na Marina Palms. Niega muno, wira ni muingi wa hoteli na garia na many stakeholders mikawa-ini. Na even two operations, two operators. Makajira atiriri Kamau mweri wa June na wa July na wa August matire na room mangehota kwendia at the moment. Aya ni kuyoru koguo tungithira mbere tuge tutuike serious maundu ma tourism ri ni tugwiteithia na tukona foreign exchange na dollar ni kugwa uguo ni kuroka maundu maragira ri ni mega in terms of tourism ni kwega na rindu wakirigana we have a very strong domestic market thirithio muno igatunyitirira kinyarira twathi low season wali wakana na wagatano ri tuli low season na hoteli ti njuru onacio na ndege sina 50% 60% occupancy no go ne wega kugatiriri when you on attachment ya cia kwani hata guthomithia ni guthoma wega kana ndege academic kawaini okureiri ni kwega thengio muno bona Charles Gakuo oiga wira ni muingi no ona waingi hari ndukirutagwo ni andu othe ni uragibatara mundu uhigireire ni urabatara mundu uramenya niki areka na ndireciria riu hau niho Air Travel and Related Studies irokira riu kama udeciria atiri ndarikia Utalii College thomithie maundu peke yake maria ndathomithite kuria Kenya Utalii College na niguo ndajirie college yako ya Air Travel and Related Studies Center na ngiuga atiriri ngumejor in 6 main courses iria njui ni key ni hote guteithia andu aitu mona maira to Kenya peke yake kinya kuria nja ngiuga atiriri kothi ya mbere ri ni rani ndekite ya tour guiding aria matwaraga ageni ngendo magathi makomonia uria Kenya itu ihana uthaka wayo kuria nyanjara-ini Masai Mara Amboseli Savo ndikanonete ati Kamau our tour guides aria twinao with all due respect marahana ta makwenda kuritaya riu Rabia kaya oni ukona riu ni amarika magakuo riu aya ri marorete kweherera moyo twena guo twiciria uria tungimateithia na riri ati mawira maya mekuna ni mega na ni maingi tondu hau tu turahota matire mahota gutaukirwo ati u ni wira ta uri ongi ti dereva amatatu na all due respect ni andu trained maundu ma nyamu maundu ma miti maundu ma unduire wa Kenya na kabila ciothe cia Kenya na horo wa customer service hari ageni aria meguka
koguo tukwenda very good people matuke tour guys niguo ona andu aya turenda kurehe ageni ri moka ri makaheo good service neguo ona matigakiure mathi Tanzania da makadona atiriri ati predictions like what in the next 10 years Tanzania will overtake us economically da maka but tourism no iteithie hau niguo gap yo tuki atia matigatukuhererie koguo kothi ya tour guiding kawe mwanake kana we muiritu you fit in that area as long as you na kile passion yo ne kothi ndekete kuria Kenya Utalii College ya keri kama passion ni wendo kid I was supposed to be a lawyer dalikia form 6 but I said no bwana I want to be like my grandfather Peter Wajohi. I want to do tour guiding. That is what I did. Now I am happy today. Yes. I don't regret. Ageni mayuka Kenya kama uri. Yes. Makoraga thabari vange. Ati yabangirwo na marihire onao mieri 8 mwaka before. Kothi ya keri ni ya international travel and tourism. Ageni aya magoka makora ati ni umabangire ati makinya Kenya meguthie KMPC makome tondu ndege cia kuma Europe nyingi kinyaga hwaini magagiukira muthenya uyu ungi magithi Mount Kenya Safari Club kuria Nainyuki kuma hau magakiona kire makwenda kuona kuu magokira the Ark kuria Badeas magoka Naikuru magoka Naivasha magoka Masai Mara kwa kwenda kundu mauthia na ndege ta guthie ta Watamu ri ona waboreka rugendo runya ugekira kinya ndege iyo rugendo-ini ruu those people kama umatiri maraigana na ni wera kinya ungiandika we are creating jobs ona ithui wakona experience ukauta wera miaka 3 miaka 5 ukaja kambuni yaku ya tour ti undu munene muno kama you can do it with a passion twari horo wayo neguo koguo kothi ya international travel and tourism onayo ni kothi turaigania andu ni kothi rabatarania andu muno tondu no akionda kwira ati maundu ma maroka mugerekete many tour companies ni irakorwo na ageni aigi muno why can't you be one of them yes good ngoria tirere bwana Charles gubangira mundu rugendo ruraya ni ndi guku any all the tour companies wonaga ri makona agent kuria ja America UK France ru agent yacio ndio makonsulitaga ageni a mabururi macio mautumira email gakuo twina ageni 8 marenda guka Kenya mweri uyu no marenda kuona giki na giki mabangire rugendo ruu moke mone bururi wanyu muthaka na mundu ekaga uria mugeni arenda wendo rina kire wewe you are travel consultant ti uria urenda ni uria mugeni arenda no ni ukimurunga wakwira take me to the beach hotel in Nairobi kama haja gutire no beach hotel in Nairobi it is in Mombasa so I take you to Mombasa alita uria kuhana ugabanga karugendo kega na ni kure indo tororaga matingikinya obo tware carnival is the highlight. It is the last dinner. Remember the farewell dinner, the carnival. All the animals, moneta koisho, the marekagia carnival, magashoka magithie. Magashoka mushiko. Dugeja safari na Masai Mara. It is the highlight. Kujana Naivasha, kana Nyeri, kana Inyuki. Urekeria na kuleta okay highlight. Mone the 8th wonder of the world. Mweri wa kana mone kimaigirate ma the wildebeest gatata. Tukamojia na iguru mojie tukandi climax it is maka na uthomithio iyo ni yake kothi ya gatatu matire maraigana ya gatatu ni ya air cargo kingo kigegioka kamau na gigithie na ria giokite ri wira wa cargo ndwathite na thi wathi na mbere kuongerereka tondu riu ri hada uthie kugera mirigo yaku China ri ugatumana handu ha guthii ona the business igithi na mbere ithio ni tutathiaga passengers no wakirikana nginya PPEs na vaccines yoka wanaki na ndege mahua maingi China ni urenda avocado all those things come out niko need mundu thomira horo wa air cargo air cargo ndiragwa na tikwa ya merigo ati physically kubanga your job ni ku make sure ati kira kirathi ndege-ini yo ni safe
kule passenger ni safe kule arutia ndege wira ndege-ini na onawe na ndege itself. Haya berugamire hau tondu cini kothi ithatu tour guiding, international travel and tourism na air cargo. You're a very good student. Yes, no nginya fuate kahora nyite bana gakwethe kuma ya travel and related studies Karen ndamba kukurugamia nigetha riri mundu wi haha atano imari wabe umuhe namba cia thimu no coke umwire akuriha atia na kothi cia guthoma hinda rigana atia tondu ndirona akihika. Riu muthikiriria o kana ura mwiroreri njitagwo Charles Gakuo wa Air Travel and Related Studies Center kuria Karen Nairobi. Kothi citu icio ndagweta ithatu ni cia miaka iri marihire ni 40,000 o mweri na turi 100% kama boarding tutiaga day scholars ndu wa riri to githomo kia karatathi mone diploma ciao ciumaga IATA International Air Transport Association turiga atiriri ona mitugori grooming maundu ma honesty, maundu ma punctuality, how to keep time niguo na uthomithio niguo korwo ni mundu all round tutire mundu ono mwe gwithu cukutwaga wadi niguo mathomithio wega. Koguo the 40,000 o mweri ciina gia kuria ciina mathomo na ni ugikomete andu atatu kana andu ana o rumu in a hostel. Good. Kundu kuhana atia ukioikere ni uri hana wero tarengi na kundu gutari nagana ria vuvuza. Koguo security guaranteed. Kama uri mundu wa kwega 31 years thomithĩtie na waiga heana namba ciakwa cia thimu na ni kama uno thomithagia after 31 years kuma the first day of December 1990 no thomithagia koguo ngera kunyita ri yani kuma ria wajiri guthomithia mwana ora waciri hedo riu na 31 years ni de mubaba wa maundu wa tourism na hospitality 0721 380 590 nimeshokere ni Charles Gakuo 0721 380 590 na tondu mubaba ekirathi agithomithia niguo urethi mubaba ekirathi nyo kora Faith Njeri ni akuhe message ati ni ukorete thimu no nake ni ari thimu yake onake Faith Njeri ni 0722 66 99 61 Sokera Faith Njeri ni 0721 I'm sorry 0722 669961. Good. Na andu matigathi nike guka Air Travel and Related Studies Center. Uri okwenda gwika no gukorwo no wikinya Karen Shopping Center. Twina shuttle itu egukuoya ekurehe cukuru free of charge. No kihure thimu wakinya. No hure thimu wakinya kana wakuhererio kima tauni ri kana kuri roima ri uga ri ndiroka ni ugwetererwo. Shuttle ni koragwo ikirotate after every half an hour. Good. Ni ukuoyo. Thank you bwana Gakuo. Ndo ukitari na muciari. Tondu ni wega muno njera kwaria na muciari na na muruto riu ri ni wega bwana Gakuo tutanoka hari kothi cingi tutigiti ithatu na ithatu they are 6 ohanini tu tondu tukire kibindi-ini. Very good. Mubaba uyu ni mundu wa muthemba uriku? Mubaba uyu arereirwo Nyeri mwisho wa the dual carriageway hado hetagwo Marwa Mubaba nathia cukuru Menengai High School for Form 5 and Form 6 no bere iniri aria technical school etagwo Meru Technical School. Meru Technical School tuli ni kwa twali CBC riu ya tene teni de form 1 kama uri ndathomera masonry ndathomera carpentry ndathomera plumbing kuma hau ndagi ka form 5 na form 6 yakwa guthie gito guthie wikalo ngirega ngioya my grandfather. From there I went to Utalii College na didari regret ona muthenya oro no mwe course na bainya ri ni course cia mikawa food production no itagwo culinary arts bishi the chefs chef do ni kuga chief chef de cuisine the chief of food, the boss of food irio cia ageni etu mauma kundu gutiganite kamau French.
they have French clients, German, Italian, Spanish, Americans, moka goko Kenya. They want to have the same food. Ore magerire kuria kuria kwao. Koguo chef ri matiga na kamau na to Kenya. It is all over the world. Kana ni male, kana ni female, they are all over the world. Dukanaganirwo ati na hau niho tukona kaundu gatagitikaga ni andu aingi. Out of the top 10 chefs of the world, 8 are male. Many youth it is a profession like any other. Do you know that Kamau chefs even earn more than hotel managers? Okay. It is not uncommon. Ukoro ore chef, ugakoro rahe 1.5 to 2 million shillings a month, depending on your experience. Na kulora utawera na effort yaku. Koruga. Itwajagia hamwe tikuruga ati kuria tuthiaga rimwe na rimwe kuria mwene uri ongi ndigo kiuga ni kuruga kindu gikindiriku, a good meal, a 5 or a 6 course meal. Taragiria nginya mundu akaigua thuti. Ora bypass ro kwega. But you're talking about chefs are 5-star. Kana 7-star. Dari wega wa courses citu kama ni atiriri with the qualification to ko tondu maga ICM kolia London kana IATA kolia UK, you are able to work anywhere in the world. Mushiari na murutu magietha kothi ri ikumateithia ri Kenya ri matigakorwo makifocus kutaira Kenya peke yake, because we are in a small global village kama tu ko tugiciria horo uria ciara citu ikuma nja ya Kenya ithie cione mawira naku irehe that foreign exchange mateithie ciario na meteithie niguo tuhote gwaka bũrũri witũ wa Kenya. Good. No miaka iri onayo. Obe bia no iria 40,000 Course number 5. Course number 5 ni ya hotel management. Ani managers amikawa. Managers amikawa ni matire baigana oro now. Dika no ate we hire a lot of expatriates to manage our hotels. Handu haithwe enyewe ku embrace na kuhimbiria kothi ici citu tuhote gukorwo tukiruta wira umwega to replace expatriates niguo tuhote kuga Kenya truly is a world class when it comes to tourism and hospitality. Mukawa hotel manager nta manager nta a principal of a school. Rokuja kwa kemenya all the various departments ya mukawa. The reception, the kitchen, the restaurant, the housekeeping, adokiawera the human resource element. Maundu macio mothe ucio niguo wira wa hotel manager akorwo akimamenya niguo yo ni kothi ya gatano gucoka kuria thutha tondu ndiganirwo ni kothi imwe ya international travel and tourism mohoro wa tourism itagwo cabin crew nyarari iria wonaga ndaihu kamau kana ni Kenya Airways kana ni Emirates kana ni Qatar aria mahena gya kuria na gya kunywa atire ngurie tondu DOA niyo metagwo hostess. Air hostess same thing. Cabin crew, same thing. Flight attendant, same thing. Flight stewardess, same thing. Could depend on which part of the world they call them what? No, the whole thing. Ni ado kuheana service ya kuria na ya kunywa ya ndege area raini tondu ndege ni tekaga a long time. Tutwathi New York dikana wonte safari ya Kenya West to New York 13.5 hours. Mugeni ucio we ndege ini tondu mugeni ri na kuri ndege ya kuria na ya kunywa hindi yo na comfort igi ati are you comfortable, are you fine? Maundu macio mothe ona they are even trained mautama first aid about swimming, just in case you land on water. Those are all trainings. My from head to waiter, kana waitress. They are professional people. Good. To take care of you for all the entire time. Na kothi ona mathomo macio no tuguthoma kuria Karen Air Travel. Exactly. No guthomera kuria Air Travel and Related Study Center. Good. Nweka dika no miaka mugwate kuma riria kinguki giokire a half of the cabin crews matigire wira kana magitigithirio wira rira kwahanaga. Kinguki geikara 1 year, even 2 years kundu kungi. A half of them matiacokire mawira-ini maria mao. Nikuga atiriri the opportunities kana ni Emirates kana ni Qatar kana ni Kenya Airways kana ni KLM kana ni France ciekuo no kamau ciana nyingi iria thomithagia ri onako 84% ao ni monaga wira ri kuria matwaraga attachment because I guarantee attachment. What I do is that
the last 6 months kana the last 6 months of the course gagutwara mukawa kana kwa ndege kana to a company depending on the course ĩrĩa ũrekaga record ciakwa ikonekania atĩrĩrĩ 84% of my students monaga wĩra kũrĩa matwaga industrial attachment na no nginya heane caution njuge atĩrĩrĩ Kamau aya 16% thĩ magakuona wĩra nĩkĩ na mena the same qualification they have the same diploma mine the same qualification they have done the same kũrĩ kĩndũ twĩtaga attitude attitude nĩ kĩĩ na Gĩkũyũ attitude nĩ kuga kũrĩ kamwĩtĩo kana kaũndũ ga kwaga kwenda gakoragwo na andũ amwe kana tũmĩtugo tũngĩgiria wone kĩrĩa ũrenda ona okorwo ũrĩ qualified na kaũndũ ta kau nĩ ta rĩu ũguo tũraria nawe Charles Gakuo ndĩhũgũrĩte na gũkũ kĩaria ndira gũthikĩrĩria ũrarora tũkĩaria nawe no ndĩrona ũrarora tha na WhatsApp gĩchataga no tiguo ngwĩkaga ũkĩrĩaga kĩ chewing gum kana gathigara gaku na ageni there's nothing kuonania yani ndũrĩ na shughuli mũtugo mũũru professionalism kana mwana gukorwo ati ni kureho arehirwo ni nyina eke kuthitio wendeire very important akarikia kauga ati riu ndehera ingi iyo ari yaku mam kana maidari ari kothi yaku riu ndehera moka gwakwa ingi muno with very good qualifications muna nakinyara degree in certain fields kauga riu iyo yari yaku mam riu ndehera gwakwa koguo passion ni afata muno de muciari ndeke mwana cagurire nikio njugaga nyenda kumona eri moke gwakwa cukuru muciari na mwana moke twaranirie niguo tonde guteithania na attachment is not a problem ndina 31 years Kamau at wera-ini uyu nyonaga more spaces cia attachment gukira uria hinya wakwa kana ciana ira ndina cio ciake by the way no nginya ũngĩkorwo wĩna network njega mũno tondũ rĩrĩ andũ aya ũthomithĩtie mĩaka ĩno 31 rĩ amwe akĩrĩ ma manager kũndũ 81 nĩ ma supervisor angĩ ona nĩ ene mĩkawa 18,000 students no way atikinya Dubai na Qatar ni mari kiama kiao kia Air Travel ni Agakuo kula Agakuo mathomi Agakuo me kiama kiao an association ni alumni ogetandu aria we uthomithetie ri omere tucemani Nyayo stadium no Nyayo na ningo yuria nuthu kiwanja ni kiaiyura ningo yuria maka na ciari yao ningo yuria nu kana ciana ciao ndukire mubaba tungiyura ni twayuria but I love it ko muda dakayugia ati attachment no yage no iyo winayo ore nyona gate other call makade gate to whom it may concern oteithie so and so gutikiruta kiu I guarantee attachment riu ri wathomire na akigia grade ri oire ageire ri nyu muroraga ki hau grade no yake KCSE tondu no wetithwo the tuthie university very lucky na no ukorwo na mundu wa A no ndaraigua guthie university exactly na no ari guka kuriwe tondu no miaka iri ajie guthukuma na no ari kiukiwa kia bata muno tondu ariri turathie CBC mundu eka kiria ekwenda luckily our examiners mona te kavere beyond many years mwikaga atiriri for you weka kothi cia cituri a good command of the English language githogo command of the English language can na on top of it miaka 17 guthi na iguru ugode kugatiriri kana ni A kana B kana C kana D kana E if the passion is there you qualify good or qualified no to betugo tu gwaria kama uhoro wa tuo tu to dawa tu tondu maundu maya baitu meko you have to go through a medical test niguo wone wira muka interview mukatigara andu atatu the final phase the medical can imagine go medical after all that effort koguo ciana iko clean matige maundu maiki mateithike very very na mathikiriria ciana aciari ao na mathikiriria arimu ao na ni moga kuria air travel and related studies nego mathikiriria kabisa ni dige mate 31 years zake mateniki I am giving them mutata uria mwega wa guteithika nige gitawa ku give back to the society yes it is kothi ithathatu ne twashirikia ciothe ni miaka iri na no ginya ukorwo na languages tuthomithagia niguo tuika more marketable French, German, Italian,
Japanese niguo ukorwo ugithura ati ono kutigane main course onawe wina you have added advantage ya language. Na ndecagure ruga ria ngwenda hau ni gucagurira. No andu ari ikoini ri aliko food production na hotel management, one of the languages no nginya ni French. Todo many food terms ni kivaraja. Menu, champagne, buffet, macio mothe ni kivaraja. Aya mundu rajiraga kunera cira wega ekwenda kumenya mwaka ukona semester cigana na ni aratara nginya mbeca gi semester. Twikaga atiriri. And how many months per semester? 3 months per semester. One semester ya thirari tuigaga 1 week. Nwe niki kamau. Tugihiga for a long time. Ino course ya 2 years ithiaga 3 years. So after 3 months tukahiga wiki ke emwe. Tukona 4 semesters in a year. Todo the Education Act you get atiriri. For a diploma course you must teach your students for 2,720 hours. Digo atiri miaka 3 kana mwaka omwe kana miaka 4. When we kwivanga atiriri these 2,720 hours guthomithia hinda rigana atia. Tukidecide atiriri ithio turithomithagia miaka 2 no no maka break ke wiki emwe within the time. Riu ri gutorahingiritwo miaka 2 yani kiumia kegima ginya weekend yani tamu semester gutorahingiirwo. Boarding means Monday to Friday no ginya uthome no ginya ko ikirathi Monday to Friday no Saturday na Sunday ri you are free ugera kuinuka na ugera guthie kuria guthie no Sunday ugicoke niguo tote kwanjia fresh week Monday akinya. Kegeranio taturirikania gwekithio no ni nyikana we don't have tutire local examination niguo riri the qualification to kuhere that qualification igetikirika kundu guothe thiini wa thi. First examiner ni IATA. IATA is International Air Transport Association makora kuria Montreal, Canada. In Canada. Yes. Iyo nio kikiniko kiama kia ndege ciothe cia thi. They set the exam, they administer the exam, they Sydney, Australia, Tokyo in Japan, doing the same exam. Same qualification. The next one is ICM. ICM means Institute of Commercial Management, Kirikolia London, UK, also acceptable worldwide. Neguo mwana witu uria twathomithia arikia toginya autagera Kenya agaje kutawira anywhere in the world. Yes, na agakura comfortable. Na ni wira no yandike kana andikwo. Na andu mecire muno horo wa kwiyandika. After a few years ya experience kama uri mundu agecire uria ngata gwika atia kwiyandika. Niguo tote guteithia kinya aria maragiuka na aria maragiciarwo. Tamaririkanie uria megugukinyira bwana Charles Gakuo. Kana mundu agenda guka Karen. Okay. Air travel and related studies. Very good. Ego katia ginya atigirere ati ni muonana tuonana na ni kurehera tuge mundu araima tauni akoya number 111 haria railways 111 ko igithie Ngongu akoiga oimirio haria Karen shopping center akinya Karen shopping center hau Java ni egukora ngari ina arikitwo air travel and related study center kana akihura thimu niguo agietererwo akoyo is a shuttle ni free akoyo niguo akirehwo cukuru enda Goreti Road handu etagwo off Rhino Park Road na ndugo gweterera tuikuhe uhoro. We have a very strong counseling department. Oigade heane namba cia thimu still. Namba yako ya thimu ni 0721 380 590. No koro ohore thimu gode cukuru ande kirathi ni ukora Faith Jerry. Namba ya Faith Jerry ni 0722 669961. Koguo yakwa ni 0721 380 590. Ya Faith Jerry ni 0722 669961. Good. Tukirekia wa mwisho tugetiriha umemerekio murihire. Very good. Bwana Charles Gakuo ngocokeria ngatho kuma kuria Air Travel and Related Studies Karen ni undu riku ngiuga unique na Air Travel ukiringithania na mathukuru maria mangi. Discipline. Na discipline ya maundu maya neo maundu mothe kamau
it is very hard guteithia mundu tari na discipline kogu moka mathikiriria na nituikaine kinya to hari aciari peke yake even the future employers ungeria mikawa yothe ndege icio ciothe all those people ni moya te ciana ciaga kuo moga ni ciaga kuo there is no difference yaga kuo na air travel ni monaga is the same thing ciana ciaga kuo ni the most disciplined compared to the other institutions na twendaga kuoya maona mekada kuoya kindu kiega niguo makwata kumoldi wega niguo mota kuona mundu ungimateithia wera wao naguo ugacire. Asante thank you muno. 0721 380 590 na ya Madam Faith ni 0722 669961. Asante. Karibu sana. Thank you muno. Tonane Sunday gogo yo ine. Kanya karuba no karia. No karia. Kamodo Veronica Charles Gako ya travel and related studies Karen. Thank you. Karuba ka ukenda ireke. Ni among the first nyimbo cia audition ni audition damu we ndikanaga datwa my cousin ni Carnival 1990 we were on audition for the first time. That was the career ajiria na konaga ke hit. According to me it is the favorite. Thank you. Na de kumona ni karuba ko gere gwathako ni ndirikanaga audition. Asante no myaru ria weka wa heka idea ne gwatha recorder record mundu rugo ruri kurwa gogo yo endete rutana thaka rikekira mugambo wa mundu ucio kakore number 1. Thank you muno. Charles Gako. Thank you. Tukinye hau Njoroge okaina Dr. Maina Kamau mututhomithia horo wa urihi wa igoti ni gitoka mau akang'ethe na heke nduthuire no mehemehe ndoge na rangi no uria wa beca. Asante. Goko kwa Alpha Mabati we customer witu we wa bata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edit aria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita ni tuya ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Deakin College ino noyo college yemwe tu Kenya ngima ikoragwo specialized na kothi cia beauty and fashion hamwe na hospitality undu uria tumite mehoko muno ni aciari kothi ni cia hoteli hamwe na uthaka nake murutwo thomeire Deakin College ni ari ngurani na kugwetherwo attachment ni guarantee tondu niguo thukuru na aciari marikanagira macirire campus iri hakuhi nawe ta Kiambu, Juja, Naikuru, Githurai 45, Mwiki Town, Deakin Plaza na campus ya Ojeruka wa Gware 46 iguru ria fegi ya cooperative mahurire thimu namba 0720160640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Reu nenda-ini citu thĩinĩ wa YouTube, Facebook na Inoro digital platform. Hindi waingirire ndege ngathiaga Amerika we niwe ati a Kenya makiria ma milioni 3 maikaraga nja wa itoka cia bururi. America guti hano ani haisa I watch you Inoro wali kuria kanite yakwira ugirwo ku no igira icua kucia no witikie ucokero wigire winter nayo heho ikuguthe ni undu ri kwa gucangire muno America Heho nanchimi heho ya America kire yake Ikoto kamenyaga ngano cia andu matiganite aria manathie nja wa bururi ni ngatho cia mwanya muno makiria ni toru wa gwitikira gukorwo wi tabarira-ini ya kuraya na mucie wirorere tabarira no ya kuraya na mucie o wa kana thaa 2 cia utuku nenda-ini citu cia Inoro digital platform YouTube na Facebook. Uhoro wa budget ni guikara thi ukeuria ni njetereire mbeca cigano ngacihuthira atia
na niki ngekirira hindi ya mbeca ici kaingira we ni uguthie bengi uge ni ndirenda kuonanio kunyitithanio na arimu aria mathomithanagia uhoro wa budgeting na tondu rari hari ni uguthomithio na njira nyandanduku makiria gukira uria ndiragweta haha. Twina gikeno muno tuhana Optivent gwikurehera ngundu njeru guku mucii munene wa Ngong ira tureta Achievers Paradise. Mugunda uyu ni ndagika 35 kuma mucii munene wa Nairobi. Ura namba ino 0790 300 300. Ona kafoga kinyaga cunje ga gutu